Majority of the people in the state are daily wage earners who work from hand to mouth. The lockdown imposed to contain the spread of the virus has caused these people and their families to suffer to a large extent. On the 28th of May 2021, the members of taxi drivers have expressed their grievances and sorrow for their unable to purchase and buy essential items such as rice to feed their families. They have requested the government to come up with a solution to keep them from starving. Speaking to the chairman of Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle, Mr. Wandon Bokjarwa expressed his anguish on the fact that many taxi drivers of the state cry tears of despair on their situation. He has appealed to the government to grant car pass for the commercial vehicles so that whenever lockdown is relaxed, they too get a chance to earn like the shop owners and farmers who come to sell their goods to. Habidai bakini kejingkit nama tang niki essential community si nakapor kawa nado mencam senam untuk shopon khot yang nik lockdown ke baningkong akaleng keri India nila ajumut yak sorka balo kuno bangkit niki essential communities ke government kalau ada banda perkat arsin cuma ban ai ki pas namar baki bobon hi ki bakit niki tu essential communities ki dikit ki private vehicles hakaba kiyok kamai double lah benda try kibadan ngala kadang kali private tiket itu kimata sakapor bakila dia pat hasnong ha ki ken dor bai kali ya gitu ki mar kimata ro tekan yu lo nak yang sarka sasisen pat ngapun kenal bahkan ai ya ki kertas tangi commercial vehicle link ba jeng kitu ki middle person nah ba kinikit ki mar kimata naki nongrap nani naki mahajon ba kinikit makin ora hasnong Henry kani kadai kaba ngi lada kale kam taman kandam te kejing pelilak lang kaba mar kendiat Henry kam bakalong menta te yang sisa kum nangnya kali te sisin balong khangdam te mola khangdam de kamdan kanu kejing pelilak de kum wei kumar kata kadai kaba nga kwak men kentu yang setar bar khadu kentang yang wai pat kum ngampen selur kumba tiong kini kiseng nong de madan de yang makin nyani pada no ban di dingdi hadin yang kini kejukut dengan itu pakhangdam jang peserta pemerintah Shillong nak yang kedung ni kadai pamaki kiko bani datang nak kada lakut la dem dai kita hakibri bakut la kiman si ki hap thom ya kasang tekum ni pada ru hado kat mantahi ngimpat simadon konuno ka kajing railang ngani kajing ya perkat habide orang mendengi kamaina bat ngenam pun seluruh hirup konta te kasorkar pada kadai benda sumarno marmar kan ya bukum kita no kum kita bilang dia matan tu orang balik ni balik dia no te betul ada hukum na te habakun na te kasorkar kadang kamu mar sumarno jingpang jongki kenang ba kan ban spread ini deadly disease upamanta dem dai kita te kuncu kumiru ngasu tentu ya kasorkar sasisin ba nak yang keseng jongi ni krempen seluruh no regulasi pak balai phone dengan balai bun yang bangiru tang suang bala mas nalaj hi kan kasi bana mentang ni mi kamai no ya kata kasong kamun jongi nomor nak yang jongi ngimpat simodon kono karai teh ba kadon par kibami sarkar kadai tamdai wan ong ba kipule sifat sufain kidiban tokit wat banya yak jing sisa kabalat sumarno kaya kata jingpang kenang botu lasale sisi dan hati hadin untuk kenta ba ada sabat kenang bu nemi su dem dai pun kita kita namar bangaru kum nangelam ngai ya kan ke klam kono ke pemerintah kalau ke belak di isir kai sisa no bat babun hi kidreu ki kena betang yak sorkar tengah ngapa ban aji jemut yak sorkar kum ni nang ni nak rensan ke ki kli ya ba sorkar haswa bahkan le berhak ya kono ke pemerintah kan dasnobha kani kadi jing ajemut nangi kinongnya taksi nangnya kali kamai nga kentu ke sakar bahkan ada benua jemut swa om de ban surai matla no namar ba hakri India jongi hi ngijon lagi jong scientist ki bapet banyak nak benta kinu ni ki benta te benta ban pendap pendiang ya kayung gasam klum ti nak liang jongi ti nado macam senam balai lockdown sakar tu hadu lai banai te sibun ga jinge bangi kendo ngalor ni hidai tiba belah mesti bam damet saka wiro bang sunyak belah jeng dibre ketulap recovery mudah khang kami te một người jar kan dai ni yo bam yo ai saka we bang susung lai
Cuma nak ingin yo bay bam nak ingin si bay wajing. Kacan jar. Murman cham snem ang ba. Kit ai ketika sangu yaki nong telah yang ar hajar ba. Rei ketum bang yo nomor babun betlem yo. Ngaleng ya tu iki ngayo nyos pak tengkah. Bilang takkan siap yang terbit ya yo gemilang kacam tinggi kenyang ni ro ini pendap. De samta kasne mer kunjo kolong gemi. Subun ba dia ni kendo. Kat hadu muka ti kamat long ba. Tidang don pram rejanmu ki bayarapan ai khal. Shillong siap yum jenjar takkan siap yum terbit. Ni siap yo ini sisa pangkapan. Tanpa lajak, Shillong kandalong Shillong kini dia, kesam tinggi yang badak serkar terkat lem kenyang ni, peteng si peteng kan kalau dah kumut, kecingap kawan nengkong yang iki bas belam sini bam damit, dah ingin pendap jadi kesam, kecing don kam le ke babun bak. Rain le amno kan sarkar ko ale kunni nang ya kerpat hi sarkar hadu mentah badalong ka bula long kanjarap lam ini juga bertaksi rai kat hadu mentah mot tempat don ka taksi jarap na kalian sarkar ting sam cing e ba nomor ba kat hadu mentah situ yaki banging dan sania ba ha unong yalam barang ba jungi ba wandon ba gerah murbabun saya keren ni saya phone ro bunyi kendu ini cing rai kat hadu muka kamat sarkar tang ya katu ka bakal keluar macam snem ro tempat lak ti ban ai disamta lele kutip kada anu air itu lang isia ini terkit kan hadu muka sing kalian gajonga ti bangatip hi driver taksi di babon baki siya bala mensni ya bandamit isam cing sidon ba da ingin pendap da ingin siu to da like nak pang kistom ti kabiang siya bam kumbaong bu preston mentang hak si bam tang kaja bu isor tang ban im rena ingin yo sa bangit hit bangit penbiang kumbalik kiwe kalian bengi ti kerpat hi sarkar kat balak badalong ka balak ti longkat perkat lem keng ini kita dapat taksi semua